Eto, imamo Egipćanina. A sad trebamo i našeg Hispanca, Maximusa. His name is Maximus, and he is the general of the Northern Legions. Ex-general. Više od nekog od onog. Da se malo i potucite, a ne se onda kružite jedan oko drugog. Tako. Okay guys, come on! Are you not entertained? Are you not entertained? Show your support for your favorite one. Udri! Mogu pričati da ne se čuju. Razbij ga, razbij u more duboko. You orders to fight! Thank you. Mali zna skakat? Znaš i ti, jel? A evo ti mač, pa probaj. Ajde, ovo ne nabija, bit će mačem ovim. Ovim. I oni moraju biti. Daj na stranu. Jel slijedi grčko-rimski stil hrvanja?
Malo me strah reći, ali koliko kruže jedan oko drugoga i ovako plešu i pipaju se. Mislim da je tu neka ljubav. Ako Egipćani i Španjolci. Sve je to Mediteran. Ajmo Egipat! To, pomilki ga prvo malo. Ajde! Oba su živa! Vidite vi taj zagrljaj, tu su ljubav koja pršti iz njih dvojice. Pa ja prosto ne mogu da vjerujem. To, jače ga zagrli. Jadni naši Egipćani ostao bez svoje marame. Sunce će ga ubiti. Ajmo kapat! Egipat! Egipat! Hispani! Egipat! Ajmo, koji prvi se digne, da vidimo, koji bi mogao biti pobjednik. Molim vas, navijajte za svoga favorita. Egipat i Hispanija! Vas čuje! Da vas čuje! Egipat i Hispanija! Da samo čujem, ubij, a koga? Molit ćemo cara da donese odluku. Ubij! Narode, šta vi kažete? Maximus the Merciful! Maximus the Merciful! Evo milosti, gotovo! Ništa od Maximusa iz filma. Ubi Maximusa! Imamo pobjednika, čini se da je to Maximus. Hispanicus. Dječak dobro se je naradio. Careva osobna želja je da se pobjednik dovede pred njega, da mu on udjeli slobodu. Udjeli slobodu koju je on tako jako zaslužio. Bacite ga lavom ima. Dobit će slobodu, ali izgleda malo drugčiji način. Simpatična je to smrt. Služiš kao hrana lavovima. Mogu misliti možda i ukusan, kako Španjolac i to. Maslino ulje i ribu strani.